ka molodi o go gona ge re go amogela go gašothwi ya ditaba go tswa studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Tsela ke isepedišana le kgaetšedi Trifosa Ntswelengwe ga re ngatše itantše go šedi bošegompeo. Moporesidente wa Malopa Thabo Mbeki o re retile bjale ka mogale wa ponelopele tlhabollong ya kontinente ya Afrika thutofahlošong ya bolesomepedi. Bahlatamane ba bararo ba rathanda ka ekuruleni ba hlokofetše morago wa go nwa senotšididi se se tšhitwego mpholo wa go bolaya maotlo. Thobela go golotša, moporesidente wa Maloba Thabo Mbeki o re retile bjale ka mogale wa ponelopele kudu go hlabolleng kontinente ya Afrika. Se se boletšwe ke Seboledisegolo Prof Toyin Falola thutofahlošong ya bolesomepedi ya Africa Day ka Gallagher Estate, Midrand. In his famous quote, I'm an African address, President Mbeki affirmed, probably unknowingly to him at that time, that his ideas were based on Africans and African values, and that African personality and Africanism are the bedrock of his Renaissance ideas. All these visions, his expectations, and how far the African Union has come could also be seen and appreciated in his address during the 10th anniversary of the African Union. Motlatšamopresidente wa naga yo gape e le modulasetulo wa komiti ya merero ya tlhabollo ya mabu le temo David Mabuza o re mmušo o tloga o ikemišeditše tabeng ya kabo ya mabu kudu mafelong a leng ka tlase ga taolo ya magoši. Komiti e bopša ke ditona tša go fapafapana ge a bolela kopano ya seboka ye e swaretšwego ka boksburg. Motlatšamopresidente Mabuza o ipileditše go baetapele ba setšo go gata tema ya bohlokwa go hlohleletša setšhaba go šomiša mabu ka tshwanelo. Kgato nngwe e lebisang kwa go tsosoloseng ga lefatshe, puso baeteledipele ba setso le baagi ba ne ba kopane go bua ka moo ba tsweletsang ntlha ya go tsosolosa lefatshe la morafe. Kopano e ne e le ka gatogamano ya melao go ka fetola melao e neng ya dirwa ka nako ya tlhaolele kana apartheid. Fana bula letsatsi la ntlha la kopano e rulaganyeditsweng malatsi a le mabedi, monnasetilo wa komiti ya ditona tsa puso mo mererong ya ntšhafatso ya lefatshe le temothuo e leng motlatšamopresidente David Mabuza o tlhalositse fa ntlha ya lefatshe e le kgato e botlhokwa go lebiseng kwa go tliseng tshiamelo. Any form of land deprivation strips ordinary people of their national identity, their heritage, and ability to develop and progress as a people. Le fa go le jalo Mabuza o gateletse gore go tlile go nna le dikgotlang mo tsamaisong ya lenaane le. Pelenyana mo kgweding eno, puso e ne ya konosetsa ditherisano ka ga tsamaiso ya lefatshe le go tsosolosa ga mafatshe a merafe. We are committed to ensuring that the outcomes of this summit assist us in addressing the issues of communal land administration and land tenure in our rural communities. Khabagare go dirilwe boikuelo go baeteledipele ba setso go tsaya karolo mo go tlhomamiseng fa mafatshe a tla dirisiwa ka tsela e maleba ke baagi. We affirm our determination to choose the path of land reform rooted within the provisions of our constitution. Ngogola komiti ya ad hoc e ne amogela molawana o fetotsweng mo molaotheo go ya ka molawana wa bo 25 wa go tseelwa lefatshe kwa ntle ga dituelo. Ditokololo tsa parlamente tsa ANC di emeno ke molawana o. Fa DA le Freedom Front Plus di nile kgatlhanong, mme EFF yona ga ya ka ya ikamanya. There is no doubt that traditional communities could develop into thriving sites of targeted industrial development and beneficiations of available natural endowments. Go solofetse fa ditokololo di tla ka dikatlanegiso mo bokhutlong ba kopano. Mašaledi ya bagolegwa ba sepolotiki ba PAC ka provinseng ya Kapa Bohlabela ba fegilwego ke mmušo wa apartheid a tšwela pele go tlišwa gae le go ba lapa la molotšwa motseng wa Nyanka ka Ngobo ba bolokile mašaledi ya Phineas molotšwa yo a fegilwego ka 1965 ka molato wa go bolaya leloko le lengwe la PAC. Ke mengwagangwaga ba ga bo Phineas ba sa tsebe gore go diregileng ka yena
ba sa tswa go tsebišwa malobanyana mo ke sehlopha tšhomo sa batho ba atimetšego gore o bolailwe ka go fegwa ke mmušo wa apartheid. PAC ya amogetše go epololwa le go bolokwa leswa ga mašaledi ya gagwe eupša e re go na le dilo tše ntši tše di swanetšeng go dirwa. We will only find solace when all our placards are released from jail. We'll find solace when we take care of families of all these veterans beyond these funerals, because they are dying in pauper, they are dying in hunger, and all of them are suffering. So we will only get solace when everyone who fought for this freedom is enjoying this freedom outside of jail. Ke nnete madume ga rekwe mohlankedi mogolo wa peleng wa Transnet Siyabonga Gama le balatofatšwa-mmogo ba tsela ba lokolotšwe ka peila ke kgorotsheko ya magistrato wa Palm Ridge. Ba swerwe ka ditatofatšo tša bomenetša le go dira letseno ka ditsela tše di seng molaong. Balatofatšo ba bangwe ke mohlankedi mogolo wa peleng wa khamphane ya Trillion Capital Eric Wood, moswaramatlotlo wa peleng wa Transnet Phetolo Ramosebudi, mohlankedi mogolo wa peleng wa nakwana wa matlotlo wa Transnet Gary Peter, mošomišani mmogo le barwa ba Gupta Kuben Mutli ga mmogo le Daniel Roy wa Trillion Capital. Ka moka ga bona ba lebagane le molato wa go dira letseno ka ditsela tše di seng molaong le bomenetša jwa tšhelete ya palomoka ya diranta tše dibilione tše 53. Ba bahlano ba balatofatšwa ba lokolotšwe ka peila ya diranta tše dikete tše 50 ka o tee. Wood o lokolotšwe ka peila ya diranta tše dikete tše 250. Ramosebudi yena ka diranta tše dikete tše 25. Ba tla boela go ntshekwa gape ka la 13 Julae. Moadvokate Malesela Teffo o re mathata a gagwe a semolao a ka seame tsheko ya polao ya senzo Meyiwa, moemedi wa balatofatšwa ba bane molatong o tsogile a boetse gore tsheko ya magistrato wa Hillbrow morago ga gore a swarwe ka molato wa go nyatša kgoro kgwedi ya go feta. Teffo go legilwe nakong ya tsheko ya molato wa polao ya senzo Meyiwa kgweding ya go feta. Maphodisa a laeditše ge Teffo a gatagile molao wa go hlolwa ke go iponagatša pele ga tsheko maga a mabedi, go latofatšwa ka go šwahla le go betha. Le kgono baemedi ba gagwe ba dirile kgopelo ya gore magistrata a itokolle. If I may address the court, the issue whether I'm aware of that application or not doesn't make a difference. The main issue here is he did lodge a complaint. Yes. And then they even replied to him, they said they're dealing with the complaint. Bjalo ka ge tsheko ya molato wa polao ya Meyiwa e tšwela pele kgorong ya tsheko ya Pretoria ka mošupologo. Teffo re molato wo o lebanego le wona o ka se be le huetšo molatong wo. On Monday we couldn't wait the day on Monday, so it will be all system go. And yeah, whatever it has been happening, the aside shows and everything is definitely not going to have an impact. Yes, we are going to continue as proceed with the witness number 1 of the state. Molato wa Teffo o šutišeditšwe go la seswai kgweding ya Julae kgorong tsheko ya magistrata wa Hillbrow. Ba gešo tla ke thome ka go lemoša bapelotšisane gore tše dingwe tša dintlha tše di tlhaloswago tabeng e latelago di theletša pelo e le ruri. Balapa la bahlatlamane ba bane ba o mabarebare a reng ba bolailwe ke tatago bona ka go ba fa senotšididi se se tšhetšwe go mpholo wa go bolaya magotlo. Ba re ga ba tsebe gore o šušumeditšwe ke eng go dira bošula joo. Go kwala gore monna yoo wa bana ba bahlano o letile go fitlhela mosadi wa gagwe a eya mošubong pele a efa bana le mpša ya gagwe seno seo sa mpholo. Morago monna yoo o lekile go ipolaya ka go nwa diphilisi le go itlhaba ka digalase. Ge re bolela bjalo o gare wa kokotlela bookelong. Lehlogonolo Kopano wa mengwaga e 16, Katlego Kopano wa mengwaga e 13 le Tebogo Ngongwane wa mengwaga e 6 ka moka ga bona ba hlokofetše morago ga gona senotšididi seo se tsebjego ka energy drink, seo ba se filego ke tatago bona seo se bego se na le mpholo wa magotlo ka gare. Tiragalo yeo e diragatše mesong ya maabane gomme e tlogetše ba lapa la ga Kopane ba kwele bohloko. O nkile ke energy drink, o rekile energy drink, a mixa le seo a na se rekile mo ka re ke halshona le primo whatever. So a mixa mo go seng o ka re una ka tile mma bona gore a
goba ntho e entse after go ma bona a tswe a ye mosebetsing. So after mme a bona a qeta ho tswa ke hanka energy drink ena a tshela bana a banisa by 4 o a iwane a rena o right ha hloki o right ha khona ha batle ho nwa. Bana ba tswile ba le jwale itsa bana ba sala ba tsamaya a nkantja a mixetsa le yona ya hae a ifa le yona. Ba babedi go ba hubao ke bao ba hlokofaletse go sekolong sona se sa dithuto tša godimo sa Kganya Lesedi. Tiragalo yeo e sa garušitše barutwana le barutiši matswalo. Go tla fana ka ditirelo tša thoba matswalo go barutwana gomme ba eleditše gore ba ntšhesa mafahleng a bona ge ba itemogela mathata. It was more painful and difficult to enter this family, to listen to the family representative narrating the last moment of what happened in the house until our beloved children left this family. Ngwana wa bone o garoela ke maruru bookelong mola modira mašula ao e le go tata go bona a le bookelong ka tlase ga tlhapetšo ya sephodisa. Ba ge šubjala ka mehla re le kgopetse gore le šišinye tharollo go dikgaruru tša ka malapeng. Bjala ka ge le sa tšo go kwa bana ba bararo ba lapa le tee ba bolailwe ka mpholo wa mogotlo o go thong tata go bona go ba tšheletše ka dinong ka Heidelberg Ekurhuleni. Ludwig Phole o re tharollo e ka ba gore banna ba ithute go boledišana le balekane ba bona ge ba na le mathata. Nna ke potso o re tharollo ke gore ge baagišane ba bona taba tša mohuta woo di direga ba lome ba direla leago tsebe ba etele lapa leo go ba fa tlhahlo le tharollo ya mathata a bona. Matume Morgan yena gore tharollo ke go romela tata go bona ntlwana Swisi bophelo ka moka gobane o dirile ka maikemišetšo a go ba bolaya. Taba ye bohloko kudu le tshwarelo ga ya mo le bana. Khosong ka mokgasong nna ke kopa gore borre ga bana le mathata mo malapeng a bona ba buisane le basadi ba bona le balekane ba bona gore ba rarolle mathata a bona ba tlogele bana a ba rarolle mathata a bona gareng ga malapa. Dipolao tsa bana tse di rutisa botlhoko re le batsadi go bona bana ba ba senang molato ba tloga mo lefaseng ka baka la rona batsadi ba bona. Ke bona tharollo ka go dintwa tse etsahalang ka malapeng e ka nna puisano ya batho ba babedi ba dula fatshe ba ntsha se ka maikutlong a bona ba bolelana tse ba kgathatsang go tswa botibong ba maikutlo menahano le mehopolo ya bona. E ka ba yona tharollo e tla tlisang kgotso lerato hlompho le boikokobetso. Bothata ke gore banna ba bantši ge ba ne le mathata a ba kgone go bolela. Ke nagana gore tharollo e ka ba gore seemo se sengwe le se sengwe se se batlelang ba no amogela ka baka la gore go bolaya bana gona se solution e go oketša mathata. Mathata ka mo malapeng a ka fediswa fela ke poledišano ntwa ya ge motse a re boledišaneng re solve bothata ga go sa kgonege a re kgopeleng thuso go ba se professional go ba semolao ga go padile a re kgopelle re dule fase le ba meloko ba bagolo re ba fe bothata re dule le bona fase ba ke ba re botse gore tharollo e ka ba eng. Ke a leboga ntwa ga ya ge motse a re tlogeleng go lwana le go sokodisana ka mo malapeng. Ke a leboga. Batho ba ba atlegilego go claima dipolasa tše 42 tša magoba ka 2004 ba re ga sebaka ba hwetša le pene ya lešidi ge e sale. Tše 39 tša dipolasa tšeo di hirišeditšwe khamphane ya go tsebega ya go tšweletša merogo yeo e romelwa go mebarakeng ya moše. Beng ba dipolasa tšeo ba re bahiri ba dikile ba lefa rente go magoba Assets Management Trust e upša tšhelete yeo ga e ba fihlelele. Badudi bao ba hulegile go tšwa go dipolasa tša magoba Skloof e sa le ba thutišwa ke mmušo wa Hlaolele maropeng a bo bona mengwageng ya magareng ga 1950 le 1970. Ba kgonne go atlega go kgopelo ya bona ya pušetšo ya naga go beng ka ngwaga wa 2004 e fela ga se ba buna selo go tšwa mobung wa bo bona wa go nona. Dipolasa tša bona di hirišeditšwe khamphane ya temo ya ZZ2 yeo e tšweletšago ditamati, dipanana le dibjala tše dingwe tšeo di rekišetšwa
tšwa go dinaga tša boditšhabatšhaba ba re beng polasa ke gale ba lefela mašeleng ka sekhwameng sa magoba Assets Management Trust e fela bahlankedi bagolwane ba sekhwama se ba ikhumiša ba nnoši. Rena re a hlaka re be re hloka gore polasa tšele di kgone gore fepa e re godišetše bana re išetše bana sekolong ge e be e le gore mmušo gore hlokometše e be re ka sethore ya disaseng le ka sethore ngwadiša metente le ka sethore nyaka dilo tša di-RDP houses. Ba re mobu wa bona o gola fela lešamatlana la batho mola bontši bo tšwela pele go rutha ka gare ga bodiba bja mohlako. Go fihlela le ona ngwago le bile ba kgalajwa ba rena ba sepitše se ba tlema ditšhelete tšewe ba kgalajwa le bakgekolo ba sepitše ditšhelete tša gona le go tšwelela ga di tšwelele ga re di bone ga re tse gore go diegane re kgopela thušo. Go le bjalo modulasetulo wa magoba Assets Management Trust Thupane Magoba yo gape e bile e le go mogwebišane mmogo wa dipolasa tša ZZ2 o re o tlantšha maikutlo fela ka taba ye morago ga go kopana le balli. Badudi ba bare ba tšogela gore le bona ba ka loba maphelo a bona pele ga ba tla hwetša sente ya lešidi ba ipiletša go tonakgolo ya Limpopo Stanley Mathabatha gore a tsene seemo ka bogare. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Re lekola ka boripana gore mebaraka e be e mebjang ke JC tswalelwa pitšana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo le yona e hlatlogile. Theko ya dirašwa le oli ka onafetše. Sehlopha seo se fihleletše go makgaolagang a tsebjana sa Nedbank Marumo Gallants se loutša Marumo go ya go e hlabana ntwa ya CAF Confederation Cup. Gallants e tla be e gata tema phadišanong ya dihlopha ya CAF sehla sa bobedi ka go latelana. Gallants e thulana le dinkgwete tša DSTV Premiership Mamelodi Sundowns makgaolaganyeng a Nedbank ka lepatleng la Royal Bafokeng gaufi le Rustenburg go sasa ba thapama. Morago ga go šireletša sefoka sa league Mamelodi Sundowns ba tlo boela phadišanong ya CAF Champions League le ge ba yo raloka phadišanong ya Confed Cup mo sehleng seo se tlago. Marumo Gallants ba ikemišeditše go dira mohlolo ba nyaka go dira seo ba se dirilego mo sehleng sa go feta. Marumo Gallants ba fentše Sundowns legatong la di-semifinale mo sehleng sa go feta pele ba fenya sebjana sa Nedbank. We know what Sundowns think about us, what other people think about us. They play good football. Everybody says that. But we are not impressed playing football without end results. Sundowns le yona e kwešiša gore ye e ka se be papadi e bonolo. I was telling players that the most important thing about the game that we are playing against Marumo is to have the highest level of respect for the game and highest level of respect for the opponents, and also to humble ourselves and understand that the game of football does not owe us anything. Baraluki ba maloba ba professionale ba re dihlopha ka bobedi di na le bokgoni bja go ka fenya papadi. I don't think it's going to be any different. We know what these teams can do. You know, at the end of the day, like I see both coaches, they talk about good football, but at the end of the day, it's about scoring goals. For me, a team that will obviously play well, be solid at the back, convert the chances they create, will definitely win the game because they play more similar type of football. Ye e tla be le final ya pele ya sebjana sa Nedbank go ralokelwa ka profenseng ya Bokone Bophirima. Papadi e thoma ka iri ya botshela pego ka Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC Sun City. Timare o ditše re apanolla go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang SABC. Gape le ka romela melaetša ka video go balentšu la metsotswana ya ka tlase ga 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp. Pule Rakwate o ruma gafile ka kakanyo ya maemo a boso. Thobe.
SABC mo di mešia mafelong a beke ka Afrika Borwa a re bona rena botlasa bjang bošong bja lekgone la bohlano re bona gabotse go apogile ka dikarolong tše dintšhi ga e se fela ka dikarolong tše dilo ka bohlabele ba ka Afrika Borwa fa re bona go mmaro a pharepharile ka go kgetha dibaka kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikarolong tša ka Maputo la ka moswane le tlasa gabotse tla re ge lentšhanko ra bona le apogile gabotse ka bogaremjanaga bjalo o le ka bo Bloemfontein gona ka dikarolong tša ka Vrystaat le bo Appington e fela ge le ka borwa bodikele ba Kapa re bona gabotsena fela ka dikarolong tšeo kgonagalo tše di botse tša lephutho la moya go tonya le tla kgeregela ka dikarolong tše la tliša kgonagalo tše di botse tša dipula ka dikarolong tšeo go le ka dikarolong tša ka Mpumalanga re bona gabotse maro a tla peša gona ka magologolong a Ditaba gona ka Mpumalanga ka bohlabele ba ka Afrika Borwa ge re ya go digrata tša di-temperature a bošong bja lekgono re thoma bjalo ka province ya ka Gauteng le tla sa gabotse ka dikarolong tše le laetša gore marega a šetše a tsene ka Afrika Borwa re ya go bona o le ka Pretoria grata ka masompedipedi go tsena bjalo ka dikarolong tša ka bo Johannesburg go laetša gabotsenyana fela go fodile e tla re ge lentšha nkola ka moswane ra bona gabotsenyana fela go tšidifetše go laetša gore marega a ka tseleng ka Afrika Borwa ge re ya gona ka dikarolong tša ka Limpopo province le gona go laetša aowa go tšidifetše ka dikarolong tša ka Mosina go fodile go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Polokwane segalo lebale o le ka Lephalale le gona go laetša gabotsenyana fela go taba go fodile ka dikarolong tšeo re boletše gore aowa mmarega a tseleng ka Afrika Borwa re ya gona ka dikarolong tšeo dilo ka Mpumalanga bjalo go a tonya ka bo Middelburg ka bo Emalahleni ka bo Secunda go tsena bjalo ka dikarolong tša ka bo Standerton di ka tlase ga 20 go laetša go tšidifetše la ka moswane re ya gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go ma Afrika Borwa le tla sa gabotse ka dikarolong tšeo e fela re ya bona gore laetša go ruthetše ka bo Ulundi e fela go le ka toropokgolong ya ka Durban re ya bona gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo aowa go fodile grata ke 25 re ya gona ka dikarolong tšeo di lego ka Kapa Bohlabela go ma Afrika Borwa ka dikarolong tšeo re go bona gabotsenyana fela o le ka boqontse wena o le go ka bo East London a wa go laetša go fodile gabotsenyana fela go fitlhabelo ka dikarolong tša ka bo Mathata e fela go laetša a wa go fodile ka dikarolong tša ka bo Kredek le wena le go ka bo Kopano magešo a raparang gabotse re boletše gore marega a šetše a iketetša ka Afrika Borwa ka borwa bodikele ba Kapa re boletše ka gore lephutho la moya go tonya le tla kgeregela ka dikarolong tše go a tonya province ka bophara re ya bona ka bo Worcester ka bo Cape Town ka bo Hermanus go a tonya la ka moswane go ya godimo ka bo Glen William ge re ya ka Kapa le bua go ma Afrika Borwa le gona go laetša gabotsenyana fela go fodile ka dikarolong tšeo di lego ka bo Calvinia ka bo Springbok e fela go laetša go fiša ka dikarolong tša ka bo Appington go tsena bjela ka bo Kuruman go laetša go fodile grata ke 20 ga bo senana fela ka dikarolong tšeo di lego ka Vrystaat le gona go laetša go fodile ka bo Sasolburg ka bo Kroonstad go tsena bjela ka bo Bothaville go laetša le tla fola la ka moswane re a digaretlela la ka moswane ka dikarolong tšeo di lego ka Northwest o le ka Mahikeng go fodile ka bo Lichtenburg go tsena bjela ka bo Tosca magešo go tšwa gona ke re mošate